The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point riulak. Just wow. Ka General Secretary jong kaseng samla Himalang Ren ke kong pi mauli. Kala pentim, bayau PS Lingdo, ubadai Presiden ubarim. Dan bentai isu bak kaseng samla Himalang Ren. Namar balaweng yu nakakam Presiden kabauban nado usnam arja arhuai namar kajingnya ilat jong u ya kariti terikam jong kaseng kakong mauli kelapan pawe kani haka jingnya kren bigilap thai kubor haka pratrik nailat aja apun riau haka senang wa kaji hadim belawai kajingnya lang jet bat pentamai nongkut kam jong kaseng samla Himalang Ren haka ni kasngi kaseng samla kelapan kamti hauba blooding well lingdo kumu Presiden bat kakong pi mauli kum kasketri banyalam ya kaseng samla na kabanta kasamoy trikam yung usnam aja upun rio hadu aja pundai kakong mauli kala keno pakajing bamsanya asyo kaseng samla yung ba PS lingdo kumunong elam kalong namar bugli donbor bat kam nong kenti marway ya kaseng bat umju airu kajing trilang bagi dekhot jong kaseng na kabanta jong himano kinong kekam lalu Presiden Sekretari hadu ada besar kinokit kam ki bahmate jong kaseng samla Himalang Ren nga penpanah ke report bahadane ka pratarik jong punai agos jong kasnyan arhaja arhriu layo penpensken ya kinokit kam ki tebat mai jong kaseng samla Himalang Ren to pinang 3 minut haka kam kabakung samla ilasyanya api kum kinoyalam bantrei banpek ya kabahakam ya haka imlang salang hapo kahima banane dan bagiso tiba piti kiso tiba pitrei ki kun samla jong kahima pakahima hiberwe kan yo i ya kita kan yo pitre pipon pau ba pipilong sisa kinokit kinomba ya kakian keson ya jing jong kahima hiberwe bakani ke jing tre gitu kan nomblong tanah ko ngade kahima andre ai bakan pauru sya karisi bak wat sebar jong karu itu nanti minut nang nisikmat kumbalatung tapi scan jadi itu boleh untukku boleh unjaran jadi tapi nang yo iki mesti berpikir ada jingkin itu pribadi nawa pantai kam haju lem dan yo siap mat yelo boleh untukku nak tadi scan lembagi jing Vietnamese ni kita kijing dah dekat kan kita orang pak senang pakai apa kita lakukan yang ini ke program kita kalau free ya kepala long kebakuit ke pasubah hab dengan kata kijing jet kita kena dekat tapi kemjuru lah pentip jadi hari ni ke program kita kalau bat kemjuru kijing kalau pun ke message saya dah biasa Ibn dan bentang syuk apakah mereka seng sama Himalang Ren marbani nak terminate dan nila uang no ai nak kena post ke jong i kembali kata ke post presiden ya kepala JT ini lalu sahaja puai dan mereka kikam tiba mau ulang le ya keba lat ulang ya lat le bun ya tak constitution jong seng kata ke constitution jong seng kata ke ong ba kandang kita ki meeting ke baring kong duk kata ka ba ulang ya lat ke lomba hakak kuat jong kata constitution ke lomba kasang samlahi kan penlong ya katakan isi meeting haka sistem benar dan regular ya kata nadu usah berway hidup mentah nampaklah mengapa sistem ada absen penlong ya katakan isi meeting dan ya katakan general meeting ya katakan wiru kelong keba ulayat lagi kebar kelong ba UPS lang do ulayat ulayat teruk kunjuk ya nakit kuat jo kasi isi
bat ka long ka ke ba ben sosik yani to kiwe ngim da pro ya kata haka jing long brio tang ba long ka kata ka ba ben sosik bat ka ba ngim la syu ban chane ya ikum ita i presiden ban yalam khmat ya kata ka sing samlah nang rin de tang mangi kit khot ka si ka ba ka tu kat ni ndrei leng ba trong kita kit khot trong ki unit ba ka namar ba ka ban pon ka ba pen sosik yang ni ba ka ba du je ni ka long ba house ka padang ka jingat lenti ka jongi ya ka jingat ki ya kani ka mat ka jura kata ka long ka jingkam nang kenti ya ka kende wa syap pokok ka hima ka jongi kadai house nam arjar apusan pangila yo ya kata ka inquiry report bat la pha shangi ban ong ban la ka HDC ka pha shangi ni la sungu isya haka wika lihat ya ke HDC ya ka balak pha yang ban ong ba ban ra ya ka comments ke jong pi halor ka inquiry report kismo hukum no hendrei nakala ka jongi ka CEC sang samlah melang ren haus nam arjar pesan ngila semua comment bang ngila semua dai bangin let bang ay ka comments ke jongi bagi persya ka tu ka inquiry report haka HDC takum ka sang samlah CEC ngila rai ban penlong ya ka meeting ke jongi haka arpusal tarik November arjar pesan bangin ya syong meeting hang tu kum ki dukhat sang samlah bangin let umno halor kata Henry, UPS yang dapat aku saat tarik uang kalau kata kami meeting Henry pose ni siam bah aku saat tarik ulal kalau saat tarik kadang day kami meeting bangin rai ni lek kumno Henry haka aku tarik UPS yang dapat ulal submit marway ya ke inquiry report ke jong te kata day kaba mangi ni la kan ni la macam isu ya tu tadu kan tu kasih kaba ar kelong kaba girang tip isu kelong ba ulek marway wait ke kam ki ba per ya ka bangim la yang ka sa samah na rin ka ba ko ka din ba watch ka to ka ni signature kam tam ka signature ka jonga kaman ki office ulai hi haka we ka liang nga shania haka bar bangang patla ka jing yet bakla ka jonga Henry ha ka we ka long ka ban sisi yang nga ka kumju bangim don shu ka jing shania ka long ba bunsin thambor nga ukhin long kanti ba ya kan ka sang samah namar ke kita ke jing kam nang tiga jong we ke sing samlaru umnyo skin snap lam yang mungkin ko ya ki dekat to isi ba dan ni kita ki dekat jong ki jong ka sang ki barok we uklam unju aikten dan dia unju keli unju pan advice na we dan dia hi ha kamar ko ma chi pau kini ki media ki baladat kini ki sing ki baladat mo pau ki media kalong ba uang kumno pula uang ya kita ka general secretary pula uang ya kita ki assistant secretary pula uang ya ki dekat tang pahadukan syah tang halenti sekin klaim ka jingrai lang jong ka isi meeting klaim ka jingrai lang jong ka general council ada ka bakor daftar ni dai kun ka sang samla ni bersengap ya ka sur ka rai jong ka general council general meeting ka isi meeting ada ka jingle ka jong ka long ka bapel ya ka jing thambot ka jing jing bongkin snap ke jong ngintip udan stang kadang ngut chadin yo la udan nam dan chiku ka sang ngintip ya kata Henry ni abangi tre ya kenu makam kum ka sembhalang ni dai bang long kita galong transparent abang kita noi transparent kalong dan kalong quick kalong shy haka kum rekam reka jingle ka jong ba urai marway ulet marway usim ya kenu karai usim marway ka kum juru ulet marway da kum ka dekat ka CEC nga ka general council ba kum juru ki dekat jong ke unit pakai kum ki dekat jong ke isi meeting ni penrem pat ngim sohun pat ngim dan chu ke jong chen ya kini ki jingle ki jong man ka por na ka por sya ka por na kata kada bagi sa rai kum ka da ka we ka sur pat ha ka we pat ka we ka jingmut ka sang samlahi barok ka we ki dekat barok kun apa ka himan lang ki kun na ka we na ki dong kan jong ka himan lang nila rai bangin penlong no ngin chit no ya ka da ka general council ya ta ki dekat pen pemai na mar bala dang shi no kun dia ka ka jingle jong ka long ka ushin ka bu tentang kajing pau jong media kalau kentu ba umdon kata kajing kentu dan umdon kata kajing ai advice dan umdon kata kajing ya tersenang ya kaim ya kayak jong kaimah kasima dari penpan ulang pensyat ulang penpan ulang pensyat ulang penpan ka undang pen kulmar snong kulmar thap dan apa ku tu undang yalam ni kum git kuat ni suba sui hak satiaru penlong ku tahu undang yalam dan ku tahu presiden dan yalam ya kun salah hapok ka dong katan dari yalam penpan pakai bahasa pen pensyat baik na yin Henry uklam le pat ya kakam dari uskul syat ka pendu ni shine ni ya kasang samla kalong ba ya ka dekat ka isi ba kunjur ki sang samla ki dekat ka sang samla hi brok ka kalong ba haus nam arjar pesan kasang samla kelala ya kata ka jing le sei
jong acting sim utau brilliant sing sim yo lai sei ya kabisa ka ba sa kelutam habangi ka sang samlangi persya ya kata ka management board ya kata ka 50-50 share Henry ila lisei ya kata ka 50-50 ya kata ka sa kelut bisa bati na pesa sim yo tele kumno ha kata ka por kum ka sang samla ngila file ka complaint sa HDC ya ka jinya ka jong i ila file ka complaint ko ang ba komplain persya acting sim di Malangrem UBH Kusutum Yong ka ula yasuk habangi persya ya kata management board ya kata 50-50 share ka 50-50 share kemud ba sanpo gede ka hima sanpo gede ka jong ka ying jong kata kita kan mengerti habangi persya ya kata Henry ba ngila bu ya ka komplain ka jong persya ya u HDC Henry ka balingok pat ka ba kendit yang ikum ke dekat sama kantam yang iba mau yang mat kalong ba UPS ndo lalit withdraw no ya katakan lalit withdraw no ya katakan komplain ke jongi kombat pilih akan ka pasti ke pemerintah te lalit withdraw ya kena komplain ke jongi persya ya u berilan sing yang bagi la komplain ya u bawa withdraw ya kata pisah ringkat bat u sim nanti sing yang dibanding akan nong keti ya kata sudah persya kata ke we ke ba lai kamat ke ba penduduk ya ke jisanya yang ni kidikot bagi noi lam jong samlah ka pasal kalong ba nak we ke por penjujuan syuk kata kajing terilang dan kata kajing situ bat ni udang harap penban bagi haki babun rukam dari wala kataru ngin thau lan ngin thau ngin percaya u hari kajing sesi kajing chania syuk ke jong u kedi kita hi kimat ke bangla persen ya Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan